nang litum laso abar sai bang formalities bang klemom kupi mana litum klemi klemom stame latum fansi long nang po latum si jelong vet nang po kali pulo tante pini soson taxi bang pak lelo kiasi office bang pak lelo nota more than 200-300 candidates to nakani litum da jelang ding tau di MF di kejang ri ate latum punati chunda tu ini ning ni mela nasi nili ese karbi lochali atong mate karbi lochali atong ponjung bang ayen pen kacuning rikang tumbang la pulo akai doktor tuliram rong hang apada nang legi aseta caklo prote akli taklivet lasi la soseta akli begi pantam i pantam sitame nilihin pen ali pantak si makin hai pension lo alang itu sudah ada konsi itu songgo anda penang singai dalam parti itu cuma lo sekolah sudah cuma lo bah itu sudah penang singai lo kalau semudah itu si example internet kalau sutalang itu komitmen di PMPP je hard grade and fourth grade bang dan inglong asu mati karbingan long keto inglong asu keto baring tu masih PhD ko bang sita mili tu hudak heglong lo je bangkwan si ini tum inglong asu tum kelong gum masih tak mungkin itu tum kelong Pada kami pin non pena aku setelah na ili tulong ka kikay mung aja kong pakai cari tunggu diploma ken tunggu do piglo target forget asui pa pen chenglok awas gar awas boy pen chenglok si tami kelok besok akan dan aku silong lasi no rita vilo kalau dia ili tunggu ladak medical college si example asal kakak si ili tunggu tulong sukulan ke tulong ni ada mereka hari ini akhirnya jadi rita vilo ekam toko tentes togi Retentes que todo loge bankuan tum sida ke pas ini. Sudah ada 14 dolar kini dia tang kongke. Bang kongke tiket apa sih pas 5 lah tak tahu. Jadi 300 tang kong si pas dari jenis batok. Kalau fitness lah tak tahu lah. Fitness lah bankuan sih kisman gak pokang rakan tak dulu. Kisman arta bahari arta part mana tak dulu. Kisman 45 years cuma rasanya jadi tu kapun tu. Angke klaim apa itu? Lah sini tum kacuning rikang tum. Si makai kan sedame dia. Lalu masuk pos notis lah, ini kontributor rakyat son, masuk ke market forest department, masuk ke market, apa yang dong ikan sih tadi.